screen share तौरके first entire screen दे लो उबरे भी मैं उइका ए screen लाग प्रो अगस्त oh lá chọn cái gì July 21 dagi akhona heads lawruk pase sigi kano neba July 21 gi profit 28 ki ko 28 da makhan ani lawbai ne adai 4 August ki ko adai di 11 August ki ko sinna handa ki kano gi ni 25 August ki ko 25 August ki si kano gi onangani ko gi kaliba oh 11 August ki kano gi madan gi profit ne ko aduga sina 18 August ki ko soin tawraga koino hoji phawde lawrak pa hedging jingcha loss am to oidiba ko loss se kamain oge kan da koina nampu do hen bani August na noma haibam leibo khogi koina khoiso pa matam da nga apik pa thurasu asoba thurasu thubu thuradi dum loksil na tra adana tawraga nga sagi khogi 1 week ki manung si da ingom da profit pi ba nomodi dum live profit pi ko numi se sida yamba yam da ba 1000 no isu 1700 po isu 2000 no isu profit se lak pa ga fatlo loksil laga exit tak thopa aduna best oiba ko hedging karam hedging no khogi weekly trade tawri be hedging se sini ko acha koina weekly trade tawbe hedging am jawri na tra ai sida draw tawraga su mayam da su mohna explain tawjage ko ado se handa ki 1 September gi ni the 1 September is 1152 da ko profit book da howe ko aduga sina ina version trade tawbani 1055 da book tawrise aduga 1080 da book tawba ngam su jawe James ka kano Amitras ko rangani 1000 plus da kano tawba kano profit book tawgreise adu moi angang ani mana masi khara yamna yama kana tawge hina ngai baduna last da loss oi ko okay adu sagi sida hedging sida khone laise nongmagi khogi adi week amagi manung da profit se lakpaga book taw thohuba ko aduna khwaidagi best ni aduna ta bada khoi kanu dadi hedging nata badadi ko hedging nata bai profit to di kanu gi makha pole ho trade lawri ba mi dugi natra se khoi group ta ojam yauri ko magi 13,77,000 ngarang na hangi profit ni natra kwai dagi highest da hoji phau da khoi group ta kwai dagi hena highest da kanu si 13 lakhs jauna mai se 14 jau du re have yar natra 13 lakhs above the profit low by se man ahan bani ko amna hona bakan ba angang ni masu adu sikaktan te magi no mai de 13 low bagi kano mamangi kano do de do den si low give ni 555 se ko adu 125 low ba yaw re magi 108 low ba yaw re el ngak tani mai de ko anduga 88,000 de low re 80,000 de low re adu si 77 low re sina khoi gi angang atopa mani ko ngarang na hangi so na 74 low by de my profit se aduki matik phajane low re ko sigi mane low gri ba sigi profit mayam se si ai mangom da wari sabane ba nei profit se kamain tawraga kano tawrino edi kam kuire ba nangom da hoji da profit and loss se ko kaya mu gyam na kano tawraga je hange ba mangom da dumai adu man na hai ojai handak tha ani mu kano se paisa su mang de ko nano mana group ta kano su tharak pune ai gi gmt da mangi paisa loina hanjile gaina mayam ubirang gani adu angang du ni ko mai gmt da mangi paisa loina hanjile ma tha ni hum si da 50,000 mu se earn to gare adu mana strategy at the morning gi strategy adu ga day time gi khara si use tawri ba adu gi sing da imangom de khangna ba yam kanu honari ko adu mangom de gi du khangba ga hajiki anasiga ai maming di palarege ko maga akhoi ani tawraga adu akhoi group sida akhoi myam discussion tawminase no ma chu dum fajana dum adi de mayam da dum kan mateng pangge hai ko loina ma khuding makta adu adi magi strategy do ai ga hana khangminaraga akhoi ani punna
mayamda mayamga puna discussion tawminardi hena better oini haibe ko aina ai hana khangnaba hona reise ko ado magi strategy se khangnaba hona rakpadane indicators ka man use tawrameba indicators sing se user defined ngakdane ko khoi predefined system gi indicator nateba user defined indicator ka use tawrame haribe user defined indicator sing si marak tanga sagi kano do range filter adu yauri ko adu ne ngasa august na ihan hanbada ai mangja hore ai ngachana ai khanghogdare haido mangja hogde ko august range filter do ai sida just hobuda ngairi ai hojik su dum haige kano da khogi trading view da lake ko trading view da leigani ko tradingview.com da ate kano da yauroi khogi zerodha gi manung da leiba trading view da phangoi ko the IQ kano da IQ chart su phangoi ko just massive khona phangdi se kadai da no har kan da tradingview.com da sang kan da phangani to tradingview.com tradingview.com sida I sangake aduga sida sangakanda khoina ngasagi range kano filter da hapetang charako me jengam je ina mayam da jenghaning ai se kano gini ko august na hojik pangi bedo adugi sida khoina intraday da trade lobo yabagi chances to phangai ko sida lai sine line ani lai sine ko line ani khaktang na trade se lobo yate ko adugi aina makai doge hai kanda aduga drawing sing si loktoki account da sidai ne strategy ang khaksum ko gi youtube da mi imna ta ambadagi adudagi jeng kanda sidai ne kano amaga hapsin ningi ko gi indicator amaga hapsin ningi ba ado aise pet service on da yadre pet on gi tawda payment system se low haiba yadada na amko ngai le ko adugi semdong no honari pet service set on thokpaga indicator ani amaga hapsilaga indicator mangani beste use to se ai ribe indicator sing je ko gi MACD adu sida mayam lai ribe mayam da du nate ko first se ne se range filter ne buy and sell 5 minutes ko sida magi setting da kitang semdok ka do lai se idum time to time dum hairake ko aduga are yaar sida upgrade to hai ne aduga upgrade to ge hairake na yade bu mai pati august na ngasa hangam badu ni ko ina haining ise hello august hoi ja tai ja ngai ko sida 5 minutes da lai re ko 5 minutes ne full tawrake ye chart su sida ko gi entry se kamaine loge hai kanda se suppose sida loina ma ko gi kano se green line da loina oire ko line ohum se green loina oibe matam se sida koi entry lo hai bane ba ma hai se ko line ohum se loina green oiba aduga market se na magi upper side te leiba ko dai matam da koi kano se trade lo ya gani hai ko kadai da buyer oina uptrend okay aduga mu line sing se loina red oirakpa matam phangani ko pull up red oiba matam aduga sing line sing se mix up tawba green ga red ka saina mix tawraga leiba se sidi no trade zone nei ba sida trade changbi gano hai sida ko na trade chang ga haraga di nasai gi koi kano da iron butterfly ko kogi hedging da iron butterfly gu masang ba profit phangani ko aduga line sing se loina red order ko sida mate kam ore ko adu this mi jeng asi han si mate am ore sida sigi line sing se loina red order ko matam sida koi seller oine entry lawraga profit dum law bujaba gi chance lai ko aduga kitang red khar yam oiba mafam ma jing si ba yam down trend gum chatpa le nungai do ba jing ba ko choi de lei ba ma le ko si de lei okay sidagi ma se pura
ꯔꯦꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯂꯞ ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯋꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯚ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯖꯣꯟ ꯇꯥꯛꯄ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯚꯤꯡ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯀꯣ EMA 20ꯒ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ओके सी हफ्सिल मतुंगदा ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 13 lakhsꯀ ꯂꯧꯒ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯅꯥꯎꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯥꯒꯤꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔꯁ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯌꯨꯖꯔ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯑꯃꯃꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯥꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯉꯔꯥꯡꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯆꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯐꯣꯟ ꯁꯨꯡꯄꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯆꯤꯟꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯤꯀꯦꯟꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥ ꯋꯤꯀꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯜꯂꯒꯁꯨ ꯐꯣꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯁꯤꯟꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ हेजिंग लासीको मैम हेजिंग डिस्कशन तौमीनसी हेजिंग हेजिंग सिदा फर्स्ट अखोना वीकली होजिक होजिक लौरगा अखोना वीकली ट्रेड लौरिबे हेजिंग से सिगी मतंग दे खितंग खक मयाम दा हाइजेगी को मार्केट के रेंज से सिनें खलसी मार्केट की रेंज बैंक निफ्टी ने खलसी को बैंक निफ्टी से सिसिना कोइना 39,000 सपोज 500 ने लौरसी अदुगा मु सिसिना 30 गा 8,500 ने लौरसी को याइको माय रेंज से क्या नो सिले लेसे 1000 की रेंज ने नत्रा 1000 की रेंज ने होजिक चलिसे को सिदा कोने लॉन्ग ट्रेड त लौरैसिना असागी खोगी आइने हेजिंग लौबो मतमदा आइने सिदा लौरगसि एट द मनी से सपोज आइगी ATM को आइगी ATM से 39,000 सिने लौरसि को ATM से 39,000 ने एक क्लास तौरी 39,000 ने ना खलसे आई ATM से आई 39,000 से नसागी असिदा 30 मथक 35 लेदे मखादा कनो से खोगी करीबा 38,500 ओरे अदुदा आई 39,000 से मयाई छोई तादुनी नत्रा एट द मनी आइने हेड लॉग तो से नसागी खोगी हाइलेबे हेड से सिदा सिगी मनुंग से सिदा कनो तादुनीबा आइगोन थाजेलम को सिदा खोगी को सिदा ई हेजिंग से लौरसिबा तेगी 39,000 सिदा को 39,000 सिदा इनी हेजिंग से लौरे को अदुगा सिदा ने लाक्रिसे मार्केट से सिदा हेजिंग से टाइप अनि ने बदो वीकली अखोने लौरिबे हेजिंग के जिंगसिबु को मैम आइना सिदा हेड से लौरे हेड से लौर मतुंगदा मार्केट से हाइगलागा सी हम हाइदरे खलसी सिबो लाइ खलो सिगी मागी खोगी रेंज अमा लेसे 1000 की रेंज है सिदगी मार्केट से हाइदोरक ngамद्रबा अदुदी आइसे लॉस ओइदुनी को अदुबो सिदा खोना खनबा याबदी हाइरिबा सिगी कनो सिदा पूरा 1 वीक की मनुंग सिदा मार्केट की रेंज है 1000 की मनुंग खक्तंग दा पूरा बैंक निफ्टी से लाइगनी हाइबदी लेतेबा नत्रा अदो हारिबा खोगी सिगी वीकली ट्रेड सिदा खोनि जेंगदोइसा मार्केट से सिगी मनुंग दगी थोरकपा आइदि मथकलोम दा हाइगलागसु आइगी प्रॉफिट नेबा नत्रगा मखारोम दा कुमद्रागसु आइगी प्रॉफिट नेबा ओ हाय
ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯦ ꯀꯣ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯣꯜ ꯋꯤꯛꯁꯤꯃ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯋꯤꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯠꯁ ꯂꯧꯔꯝꯕꯒ ꯅꯦꯛꯁ ꯗꯦꯗ ꯍꯦꯠꯁ ꯂꯧꯕꯒ ꯅꯦꯛꯁ ꯗꯦꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯗ ꯂꯧꯔꯝꯃꯒ ꯃꯟꯗꯦꯗ ꯒꯦꯞ ꯗꯥꯎꯟꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1000 ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯒ ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯛꯁ ꯗꯦꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯄꯤꯕꯗ ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯔꯠꯇꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯆꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯦꯗꯖꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯞꯄꯔ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯦꯟ ꯂꯣꯋꯔ ꯔꯦꯟꯖ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯁꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ मार्केटकी स्ट्रक्चर अहुम लेको अप ट्रेंड हाइबा मा डाउन ट्रेंड हाइबा मा अदुगा साइडवेज हाइबा हाइदिबा मार्केट स्ट्रक्चर अहुम से सिसिदा को अखोइ द एडवांटेज फंगी से कइनो कांदा अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड हाइदिबा सिगी स्ट्रक्चर अनि से सी हेड ओइबा मतम द इंगोम द प्रॉफिट फंगनिबा अदुगा साइडवेज चलगा लेरगदि फंगोइ को अदु साइडवेज चलगा लेरगदि फंगोइ अदु साइडवेज चटपा से पूरा होल वीक अमा मार्केट से पूरा साइडवेज दम चलगा लेबा से खर तांगना थोइ को मैम न चेने थेंगनै दु नत्रा अदु दानन्द होइ हदि सिगे सिदा अनौबा चंगसिलपा सिंग अंगांसिंग को अंगांसिंग हाइतारे क्वेश्चन हंगनिंगबा लेब्रा सि मतंग सिदा अदो कनोगिदि यादब्रा रेंज तो सारदा इंस्टे ऑफ ब्रेक तो फंगदुरनिना रेंज तंग पिकथन बददि कोइदा मा अस्कै काय बदे ले रेंज से खितंग पिकथलगना आइगी प्रॉफिट तो खरा हंदरे को रेंज खितंग चावखलगा आइगी प्रॉफिट ओम चावखलगा हाइदि सिदे लाइसे अखोइना एनी थबक अमा तौरकपा मतमदा अखोइगी रिस्क खरा चावना लौरगना रिवार्ड खरा चावना फंगे हाइबम लैनत्रा दुगा रिस्क खरा पिकगना रिवार्ड खरा पिकाय सिदैसे रिस्क ने सिगी रेंज से आइगी रिस्क ने रिस्क से 1000 की रिस्क से लौरका रेंज की रिस्क से लौ मतमदा आइगी प्रॉफिट तो 2000 to 3000 अदai चांगदा फंगेबा वन लोड त खनि हेजिंग सेम मतमदा को अदुगा कइगुम्बा सिगी रेंज से खितंग हंधलाबा अदो इतादि आइगी कइदोवे प्रॉफिट त खर हंदरे अदु सिगी 1000 की रेंज हाइसे यम चाव रेंज नते को कमाइना नै हाइरके आइना हजिसिदा ट्रेड लौरिसे कदाइदनेबा 39000 द को 39000 सिदा आइना ट्रेड लौरिनेबा बैंक निफ्टी दा बैंक निफ्टी की पर डे की एवरेज मूवमेंट से क्या 500 ओरंगनी नत्रा 500 नि अदो ngasi aina sida trade lawraga thamambada hayenge somda kakhalaga nomada 500 hengalaga chalaga de ai profit hawrtuni yai ko okay atopa mana ngasi aina sida trade lawraga thaname next year da makhalomda haidraga sigi 500 se hendo ga chakhraga di adu soigi profit ne ko side ani makta profit ne yai ko लेकिन सपोज ngasi se na trade lawsile khalase sida trade lawsilaga hayeng su market se swaida sum leiragadi hangchi su sida sum leire khalase masem su mu leire khalase haidi monday su se leire khalase tuesday su leire khalo wednesday su leire khalo thursday su sida leisingagadi ai loss oidini adu bo doina pura continue da sigi range manung de leiba haibase aina pagi sigi hedging se pai ba horokpada yinga sibau thengna dari ko adum नोंगमदी अदुम माय प्रोफेसर पिरम मे बदुम मंडे द पिबे यावे ट्यूसडे द पिबे वेडनेसडे द पिबे यावे थर्सडे द पिबे यावे ख्वाइदै नुंगाइबदि थर्सडे द पिबे से नुंगाइरे कई नो आदि प्रॉफिट खराम फंगे बदुम को अतै डे द पिबे सिंसिना प्रोफेसर 2000 जौदबदा अयाम बले को हजि फाउ थेंगनरकपनि हाइरिसे मैम को लाइफ एक्सपीरियंस
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯅꯟꯗꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯟꯖ ꯄꯤꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯔꯤꯛꯁꯅꯦꯕ ꯔꯤꯛꯁꯁꯦ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗꯇ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯔꯤꯛꯁꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯍꯜꯂꯒꯅ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯍꯦꯖꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤꯛꯂꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯄꯥꯜꯂꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯃꯟꯗꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯖꯤꯡꯒꯤꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯁꯥꯔꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔ ꯁꯄꯣꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯤꯛꯂꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯗ ꯂꯧꯔꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯟꯗꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯟꯗꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯇꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯋꯤꯛꯇꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯪꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯠꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯠꯁꯦ ꯂꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯍꯦꯠꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯗꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯦꯗꯦꯛꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯞꯇ ꯆꯠꯇꯣꯏꯔꯥ ꯗꯥꯎꯟꯗ ꯆꯠꯇꯣꯏꯔꯥ ꯁꯥꯏꯠꯋꯦꯁ ꯆꯠꯇꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯄꯥꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯦ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯕꯇꯔꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯂꯧꯒꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯕꯇꯔꯐ꯭ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯥꯏꯠꯋꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯥꯏꯠꯋꯦꯁ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯀꯣ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯗꯥꯎꯟ ट्रेंड लापो पामदोइनेबो मार्केट की स्ट्रक्चर से डाउन ट्रेंड ओइबो पामदोइने को अदो डाउन ट्रेंड ओइरकपा याय हाइबगी एनालाइसिस सम आइगोमदा चंगेबो को हाइरिबो एनालाइसिस मैम अप चतुरा डाउन चतुरा सी चतुरा आइनि एनालाइसिस ओइ सुंदोक तौजरो आइदि हेजिंग जे खगा तौरगा इ तम तम सुम तमगा दुम लाक्सगे सही मरी मंगा तरुक से दुम तम लर्निंग फेज दुम लैरगा वीकली नत्रगा मंथली की आइदम खर खर प्रॉफिट खर खर लौरगा लैजगे हागदि सिगी हेजिंग से बेस्ट ने सिदना नंग मार्केट के ट्रेंड येंबगी मथौ तादरे को मथौ तादरे करिगिनो अप ट्रेंड ओ हैबिरो चाहिए हजिक 39500 39000 38500 साना होम बीजे होय आई तो हजिक हाइबे हेजिंग जी तो मतन सा का बाय सेल जी कया तो की खंगे ओ बिबे ओ मॉर्निंग ओ जॉइन तौसिलो क्लास ता होय होय आई इस क्लास लोइसिन बग तौरके का होय इ तौजरके का ओके इनाउ यजि क्वेश्चन ओंदंग रिपीट तौबिरो आई फोन अम लाक्सिन बैनि साव यादे सर जिक्की सिगी साना 1000 की रेंज अमा तौरकांदा 39500 39500 लेबिसिदा कोइना बाय सेल जे हेजिंगी दो लौदो कयादना बाय कयादना सेल लौगदैनो गई खंगदा ओके अदसु खंगनी अदसु ताकनी का अदु कॉन्सेप्ट जे हजि फाउ सिबाउ दि क्लियर ओइरबो मैम लोइना आइदि आइना हाइनिंग से होइना सिगी वीकली ट्रेड से लौबो मतमदा को माई मेन पॉइंट से हाइरकेबो मैम तंग हाइजरमगे वीकली ट्रेड से अखोइना लौबो मतमदने अखोइदा मार्केट की स्ट्रक्चर एनालिसिस तरुबगी आइदि थोइना कनो ओइद्रेबो आइदि इंपोर्टेंट ओइदेबो कगिनो आइगांदि आइना लौदिबो ट्रेड सिददि आइना पामिसे कइनो मार्केट की स्ट्रक्चर से साइडवेज खतंग दी ओइबिरनु मथक्ता कागे कारो मखादा कुमगे कुमो
ko mathakta car so igi profit ne makhada ko kuma so igi profit ne hayo yani ko ma'am sigi trade ne aina weekly da koina trade tabu matam da khwai da best one haina in kan select to rai ko ado sigi trade se koina low matam da koina one lot ta masagi hedging to ko matam da na 2000 to 3000 gi marak sida profit ne ba piri se ko adi lot ama gi hedging da ado kanagumba koina sum hayeng sida sum head se sum tawba hawgaraga after 6 months nadraga 1 years matung da aina aingom da sigi hedging sigi fadana confidence leire lot ama tawrama se lot ani de hingake ahum de hingake mari de hingake manga de hingake nange apamane lot ama da ina se minimum da 1000 profit khaktung lore khalase ko aingom da fund leire kan da adi 10 lots da lobu ngam agadi ko 10 lots lobu ai ai paisa leire ga fund leire ga so aingom da confidence to leitre ga dinga moi deini bu adu confidence to sagala ko masangi ba khoi natra the confidence ko pure khalase aingom da fund su leire khalase 10 lots ai lore khalase ko 10 lots ai na lore ba matung da ko aingom da phangdu aingom la laktu ba amount do ngasagi per week da dum minimum 10000 gi sangdi lani फंडी दा का को सिदा को अदु नसागी हजकी इनाउना हंगरी बो कनो से करम स्टॉक प्राइस ए लई दुनो जोन दुनो हाइबो दुनि नत्रा अदु अगी सिगी कनो से ड्राइंग से क्लीन तौगे हानोंग त याब नत्रो मैम ए को से क्लीन तौ थोके अदुगा खोइना हेजिंग गी concept से केमते knowledge लेट्रीबा अंगांग सिंसो इन खनबदा यारोंग गना इन खले को hedging की concept से न कइनो हारे गदे खोना insurance याव गुमबने खोना गाड़ी में लई रे खलसी फोर व्हीलर मा इन कनो दगी थौदो रे खलसी कोगी करिए बसे शोरूम दगी थौदो ग रोड हे ताबगा कइदोगे रोड ताद्रिंगे दई हाना लोइना मागी इंश्योरेंस जाउसि लेबे करिगिनो इंश्योरेंस जाउसि गाड़ी से हेंग एक्सीडेंट तौबा सोकपा खोटपा या लागदी कंपनी के साइट तगी खरम मखै कवर तौननबनि नत्रा अदाइन तौरगा खोनी हेजिंग से कदाइ सिनगे सपोज मार्केट से अप ट्रेंड द सट कदौरे ना आइगी एनालिसिस सि मतुंगिना खलसे को कोई पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन की मतुंगिना खोनी जेन कांदा सिदाइना कॉल ऑप्शन द बाय तौरे खलसे को मार्केट से आइगी वखन से अप ट्रेंड नि पामिसि आइगी एनालिसिस सि मतुंगिना को अप ट्रेंड से ओइदना मखाम द हाइदग्रदि कमाइ तौबा आई लॉस ओइदुनि नत्रा अदुदि सिदाइना कॉल से बाय तौरगा को एंट्री लौरैनि अदु सिदा हाइदरगदि आई कनाना आई कनो से इंश्योरेंस तो कवर तौदिनो को एंगम द मांगद आई रिस्क से कनाना कवर तौबिरक्तिनो हाय काना नंग सिदा कॉल से आदि कॉल सेल तौरको याय को कॉल सेल तौरको याय नत्रगा पुट बाय तौरको याय पुट ऑप्शन को सुमाइना मखन की हेजिंग से लाकनी को हाइदि सिदा नंगना कॉल द बाय लागदी होरन हाइदरक सिदा ngaknaba हाइदरक सिदा प्रॉफिट हेंगतपा होगी ऑप्शन न मै सिदा एड तौसिनप मथौ तारी याइको ओके अदो सिदा इंगसागी होजिकी इनाउगी कनो तो पॉइंट दम लाके सपोज अखोगी मार्केट से होजिक से 39000 दे ओ हाबिरो 그런 땅도 우리가 생각할 거거든. 나중에 해줄 땅도. sorry for this. 그노기 어떻게 그노다 콜더 셀 토르가 나쁜 저가 붙다 바이 토르가 나쁘도. 붙다 뭐 셀 토르가 나쁘도 사. 아드디 amount quick amount도 양 huge 소리 듣기는 hoy automatic. oh adu mat adu sum hedging this sum lay run 저가 거야. okay akhoni hedging tawragadi first akhoi magi amount se amne huge amount lai se हानदी कोई सेबी की गाइडलाइन की मतुंगिना को कोई लिवरेज से फजन पीबीरमेबा याम फजन लिवरेजिंग पीबीरमे 5x ते पीरमे होजिकती हंदकी 2021 सेप्टेम्बर दगी हारिबा लिवरेज से पूरा लखथोखरेबा लोइना ऑप्शन दको ऑप्शन दे लखथोखरे अदि ऑप्शन सिदा हानदी कोन ऑप्शन MIS ऑप्शन द इंट्राडे तब मतमदा कोई कनो से हम फंगमेबा अदुना अखोइन होजि ऑप्शन द ट्रेड तब संग मतमदा MIS हाइबा मगा ओवरनाइट हाइबा मगा अनि लेत्रा
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯪꯅ MIS ꯂꯧꯔꯁꯨ ꯑꯣꯚꯔꯅꯥꯏꯠ ꯂꯧꯔꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯪ ꯃꯥꯔꯖꯤꯟꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯒꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯁ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯗꯣ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯠ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯦꯖꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯖꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯦ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯚꯔꯦꯖꯤꯡ ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯖꯤꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛ 3 ꯆꯪꯗꯨꯕ ꯂꯥꯛ 5 ꯆꯪꯗꯨꯕ ꯂꯥꯛ 10 ꯆꯪꯗꯨꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ 5x ꯂꯤꯚꯔꯦꯖꯁꯦ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯒ ꯌꯦꯡꯍꯟꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯂꯤꯚꯔꯦꯖꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯤꯚꯔꯦꯖꯇꯣ ꯁꯦꯕꯤꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯕꯤꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯍꯦꯖꯤꯡꯗꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯍꯦꯖꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯛꯁꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯔꯤꯛꯁꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯛꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣ ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯍꯦꯖꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯤꯚꯔꯦꯖꯁꯦ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯨꯠ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯣꯜ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯣ ꯄꯨꯠ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯁꯦल ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯪꯒꯗꯧꯕ 1 ꯂꯥꯛꯁꯦꯅ 10,000 2 ꯂꯥꯛꯁꯦꯅ 3,000 ꯆꯪꯗꯨꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯥꯔꯖꯤꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯍꯪꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯣꯡ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯕꯇꯔꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯀꯧꯋꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯡ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯕꯇꯔꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯄꯣꯁ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ 39,000ꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 39,000ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯁꯤꯗ 39,000ꯗ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ 39,000 ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ नत्रा अदुदी सिगी एट द मनी सिदा कॉल अमा कोइना बाय तौगदमनेबा अदुगा पुट अमासु कोइना बाय तौगदम कॉल अमासु बाय तौगने पुट अमासु बाय तौगने अदुगा 39,000 से सिदगी 500 आउट द मनी द चलगा कॉल अमा मु कोइना सिदा सेल तौगनेबा को 39,000 से सिदगी अमु आउट द मनी द पुट लोम द चलगा को सिदसु अमा कोइना PE अमसु सेल तौगने को पुलअप से पुल कांद अइन लौदिबा ट्रेड से ट्रेड मरी नेबा सिगी ट्रेड मरी से पुनसिलगा येंगो सिदा सेल अनि यावरी बाय अनि यावरी पैसादा पारगदि हम चावरमनी नत्रा सेल अनि सिदा दुम लाख अनि मखाई मया तारमनी पुलअप ताइदि 2.5 तगिना 3 लाख की मया द ओइदा दुइनेबा सि ट्रेड से लौ मतमदा याइको अदुबो हाइरिबा ट्रेड से नंगना hedging तौरगा लौरगदी around 60,000 स्वाइस द फंगनी लो को leverage को सेबी गाइडलाइन की मतुंगिना नंगना hedge तौरगदी leverage पीरिबा अदो सिगी 60,000 से नंगना ट्रेड तौरगा थमे खलसी weekly trade लौरगा सिदा नंगी लाखबो जाबा amount से 2,000 to 3,000 ने week अमगी याम देको कनागुम खराने 60,000 द इंगोन पीरदी ngasi edum 10,000 3,000 tan bige ga haina ko option da bodo taliko mi loina ina tan de haiba nate adu ngasi ina 10,000 tale khala se 60 sina hayeng su 5,000 tale khala se hangtin 2,000 mu tale khala se masem da ingon da pula 70,000 80,000 pula mangi bisi ai option ni eko aduna khwaidagi khoina option da trade sange haigadi best way se kadai deno hai kanda hedging सिने को आई hedging से यामना हाइनिंगे को आई होजि आइने hedging की knowledge कर लेजरी सो सियांग हाय कान से की क्रेडिट से आई खोगी सार कनो दा सार टेंजिंग को ओजा टेंजिंग दा दुम क्रेडिट पीगनी इंगाबो को माना इंगम दा ताकपिरक बने को अदु माना ताकपदुगी मतुंगिना आइना सो अमुक अतोप खोगी बेंगलोर की ओजा पुणे की ओजा को लेरिबा अतोप ऑनलाइन दसु क्लास एकदम आई जॉइन तवे लोइना अदुगी मतुंग साने तमना खखा ला कांदा सिने होजि आइना लेरिबे से सो याम वाले को ओजा टेंजिंग होगे हम कंपेयर तौर अदुगी को कईगी मथक मखा गने इन मखा द मोइन मथक को अदु सिदा
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 5-6-7ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯦꯟꯖꯤꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯣ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯀꯣ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯦꯟꯖꯤꯡꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯦꯟꯖꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯨꯝ ꯄꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯗꯖꯤꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯦꯟꯖꯤꯡ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯦꯟꯖꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯦꯟꯖꯤꯡ ꯈꯛ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ 39ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯁꯤꯗ ꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯕꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯕꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯆꯥꯔꯇꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯃꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯕꯤꯜꯗꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯚꯥꯔꯆꯨꯋꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯆꯦꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯦꯐ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ ꯑꯥꯔꯒꯤ ꯗꯇꯥ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯏꯁꯇꯣꯛ ꯗꯇꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯇꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯕꯤꯜꯗꯔꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯦꯗꯤꯃꯦꯗꯇ ꯐꯪꯉꯦ ꯔꯦꯗꯤꯃꯦꯗꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯂꯣꯡ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯕꯇꯔꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯕꯇꯔꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯐꯦꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯂꯣꯡ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯕꯇꯔꯐ꯭ꯂꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯕꯦꯡꯛ ꯅꯤꯐꯇꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯎꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕꯗ ꯏꯀꯥꯏꯔꯕ ꯁꯨꯡꯍꯩ ꯍꯩꯔꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯟꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯧ ꯔꯦꯗꯤꯃꯦꯗꯇ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯕꯤꯜꯗꯞ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯚꯔꯖꯟꯗ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯦꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯦꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯏ ꯄꯦꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯖꯁ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯚꯔꯖꯟꯗꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯐ꯭री ꯚꯔꯖꯟꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦ 39,421 ꯕꯦꯡꯛ ꯅꯤꯐꯇꯤꯒꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ 39,421 ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎꯅꯦ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤ 39,421 ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ 39,400ꯗ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 31,400 ꯁꯦ ꯑꯩꯁꯤꯗ CE ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 39,400 PE ꯑꯃ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯗꯨꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ PE ꯑꯃ CE ꯑꯃ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ 39,400 ꯁꯦ ꯁꯤꯗ +500 ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ CEꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ आउट द मनी आउट ऑफ द मनी द सी द चलगा 39,900 द अमा सेल तौरे अदुगा पीई द 39,400 सिदगी -500 तौरकांदा 500 आउट द मनी द थोरको मतम द खोइन फंगिसे 39,900 फंगे को सिदा अमा सेल तौरे हाइरिबसिगी ट्रेड मरी सिनिबो अइने लौरिसे हाइरिबसिगी ट्रेड मरी से खोइन लौबो मतम द आइगी अमाउंट से पुलप द संगदिसे फन नीडेड हाइदि आइगी रिक्वायर्ड मार्जिन से 62,105 नेब अदुगा मार्जिन नीडेड हाइदि फाइनल मार्जिन सिना 50,805 नेब हाइदि आइना होरेन सि ट्रेड से लौबो मतम द आइना पे तौगिदिबो अमाउंट से क्यानो हागदि 50,805 सिने अदुगा आइगी ट्रेडिंग अकाउंट द पुन्ना यावगदबो अमाउंट सिना 62,105 सिने याइको मैम अदो सिगी ट्रेड से इंगम द आइना लौबो मतम द मागी प्रोबेबिलिटी को probability of the profit POP से 70% होइबो यामना हाई होइबो हाइदि प्रॉफिट फंगबा याबगी चांसेस याम वांगेबो याइको अदुगा रिस्क रिवार्ड 3:3 द चखरे को अदुगा सिदा मुजि येंगसे सिदा यामना कोइन उबुदा कीबम लैको इहानाना फर्स्ट टाइम संग मतमदि ओजा कोइन हेजिंग तमिसे करिगिनो मागी मैक्सिमम कोगी लॉस हाइबदि रिस्क से मिनिमाइज तौनना बने हाई अदुगा हारिबसिगी ओजाना हारिबा वीकली लौगदोरिबा लॉन्ग ट्रेड से सीददी मैक्सिमम प्रॉफिट 2,900 कतने अदुगा मैक्सिमम लॉस 9,573 ने सी करिगिनो हाइबो क्वेश्चन हंगबो याई याद्रा को
सिसे अहान उबदा अखोय किरमे आई इसामसु किरमे ए सिदे कमेंट ट्रेड लौदिनो को अदुबो सोमदा probability of profit 70% इबलेस सिन अखोय किनिंगाय ओइदियो को number 1 number 2 दा minus 9573 अइगोन दा माइनस ओइबा हाइबसे कदाइ द ओइदिनो हाय कदंग सागी सिगी ग्राफ सिगी मतुंग यामना पॉइंटेड ओइदिबे सिगी मपासे आइदि ngसा अखोयना ट्रेड लौबो मतमदा अमल लैगिबनी को खोगी 39000 होजे एट द मनी ओइदिबे मफमसे 39400 39400 सिदा अमु हंजिल्लागा एक्सपायरी पीरब थर्सडे निमित्त को थर्सडे निमित्त एक्सपायरी सिदा पीरब अदु ओरगदी आई ngसागी 9000 around 9000 से इंगम द लॉस ओइगनी कइगुंबा एक्सपायरी से सिगी जगह सिदा पीदरगदी आई कनो से हंधगनी को अतोपा मना फ्राइडे दा इन ट्रेड से लौरे खलसी फ्राइडे दा ट्रेड से लौरगा अदैदी खरा का खलुरे खरा कुमदरुरे तौरगा मंडे ट्यूसडे अदाइदा सिदा 39000 दा मुलैरे खलसी को मंडे ट्यूसडे सवाइसिदा 39400 तंग साइगी एट द मनी इन बाय तौगिबो मफम से सिदा मार्केट से लैरे खलसी अदाय मतम दा आइगी 9000 लॉस ओइगदरा हाइगदी ओइरोय को अदाय मतम दा आइगी लॉस से अराउंड 2000 to 3000 की मरक त लाप याय को से अखोन लाइव त डायरेक्ट उरबा ngakतनी को लोइना हजि हजि सिगी हेजिंग सिदा कोइ अंगांग मरी को ट्रेड दुम लौरी को ट्रेड लौरी दुम माय वीकली प्रॉफिट बुक तौरी अदु खरे हेना पामबदगी खोगी इनाउगी कनोगी इनाउ अगस्त की एग्जांपल नि मतुंग इन को थुरुक थुरुक पंगा द लोक्सिन बदा अदु तौ सिलगदी अखोय पैसा मांगनिंगे ओइदे को सिग ट्रेड सिदा ओके सिबाव लेरे अदो हाइरिबा सिग ट्रेड से अइना अखोय जेरोदा अकाउंट संग लौगे हाइगदी कमाइन तौ को अदो अकाउंट से जेरोदा अकाउंट ओइना दुम मयामदा कनो तौगे आई प्रिफर तौई को जेरोदा अकाउंट करिगनदी नंबर 1 दा कोई जेरोदा अकाउंट से सिनबा याम नुंगाई को एदि मागी स्टेबल होइबा अदैदि यामना लाइट होइबा को सुंबा खरा अदैदि कोई बास्केट की फैसिलिटी से कोई अतोप कनो सिदा एदि अपस्टॉक कुमदा बास्केट से यावदे को सिदा कोई बास्केट से सिदा करिगी दका ओइरेना द सुजिंगसियो order da sanga sida basket haiba malai ko basket sida sangi basket ta sanga kanda ina sida sema mi basing lo yam telok thoke ko basket ta sangi basket sida isang silaga new basket ta lakpa yai new basket sida se suppose ina long thread ani ida se ko long thread hat sani ige ai ko me long thread head sign ai nei hedging ama kano se siamage khalase asai lege ba khoi bank nifty gi magi current market price 39421 ne natra ado ina 39400 se at the money ne lower se at the money se hojik ko current expiry se khanba expiry date ko at September oidini natra at September sida ina column buy तौरे लिमिट थंबीगे नु मार्केट थंबियु को कॉलम buy तौरे एमओ सुनते रेगुलर होगदमने को सिसु खखा जिंग बियु को दम रेगुलर द थंबिरो ओवरनाइट ओ हेलो मार्केट ओ हेलो अदु ओके म buy तौरे को क्या नो 10977 रुपीस आइगे ngomle chatwini को अदै दे मुको मसागी 39400 सेम स्टॉक प्राइस तो द एट द मनी दो द पीई मसु खोगी सेम एक्सपायरी डे होगदबने सेम स्टॉक प्राइस होगदबने को पीई गा सी गा सिमचो इना बाय तौसिले 20872 याय को ओके सी लौरे मतुंग सिदा 500 को आउट द मनी द 500 सकदबा कॉल सु पुतसु अदो कोई कॉल द 500 आउट द मनी द सके गदी 39400 तगी 500 अमगा सठिगे हाइदि 39000 क्या तारे 900 का 39900 कॉल जायको सेना सेल तगदो को सिदा मेसेज हम लामी को
मैं उरंगनी सिदे मेसेज से फजन पाबियु को मुन्ना द मान हाइसे को am thak che jing daga su you don't hold any losing intraday position overnight normal buy orders are blocked haibni normal buy orders are blocked for this stock price due to open interest buy order haibni ko sell order jaudi aduna se ina sell tobudi yagani eko sell to kan mangai sell order haibni se sell kadai dinga sai overnight market ko sell tore at hapsil eko kari wali hoje oh habiro option out the money that you buy to boogie say ya de have sell to boogie di akoina ani yam lap khar su dum ya yamna lap man lagadi yaram gadra yaram modra khangde ko dumagi range se 500 faudi si body yare adu try tawraga yeng ko sales da di ayam badi yagani the sales da di in kano se khogi risk ti yam chawre ko adu hedging da pulla gadi sell gi risk yam chawo adu su mo handhalak tu ni ko 39000 put ki mo yang che 39400 tagi minus 500 I di put ki order money da 500 thora gadi 38900 muk tabra tai ko se khoi put da sell mu tawsi jesu buy order a block for the stock price due to this and this ko limited prescribed by SEBI okay SEBI ki rule gi matung ina sida mana piri ba range se sikatani 39300 to 39600 high river stock price ki manung se between these two stock price ida you have to buy high bani ko adu khoi di buy to wala ko na te natra sell to gen la ko ni sell high ga di ma se yagi be yagi de se ko ya bani ko ngara khoi hon buy to ai sell to kitang ai gi net issue gi oi bagi ma mang de mo ma se aduga next na khoi overnight jengani aduga market jengani yare ko adi matung da 8 tawsin ji se jengasi ai gi required margin ai di ai gi trading account da lai gi da ba amount hai 62105.38 rupees se oi gani aduga ai gi final margin aina trade tawu matam aina pay tawu do amount do 50805.38 se oi gani ko ado se get 62 se cp gram matung do si lai gedra hare gadi nate ko se get 62100.055 se si da include tawu greba sisu ko final margin se si da yawrabane ko aduna aina si get trade se loge hare gadi ai gi account si lai gedam ne okay next point da koi sequence sai bam se lai ko kai gumba aingom da trading account da paisa se mayam jawragadi ko sequence ki daka oide adu ai gi account da limited amount da lai ragadi ko 60 70 khatang lai ragadi si gi sequence se koi sembi rangadam ne karamba sequence no aine heads low matam da si nari ba ko gi buy option jing se na mathak da thangani sell option na makha da thangado kai gumba nang na soi gi da na sell option jing se na mathak da thangure khalo okay ai gi final margin pay to ga da bu di ken de na tra adu bo ai gi som da required margin ai gi trading account da lege da bu di 1,76,000 jawre ka adu na khoina matam khuding mak da khoina kawai da base ka khoina execute to dringai mamang da sigi sequence and check to bio final margin and required margin fadana check to bio ka sikakta na atopa mana ngasai gi inawamna hangi bado khona sensible de sanga kanda si singse adum free version da phangadra haibani ko free version da phangde ko phangda bani na Zerodha account da sangbiro order da sangbiro basket da lakbiro si sembiro sema matung da si analysis da lakbiro sigi analysis ko analyze basket on sensible haise sida click taw matam da ai gi si da ina logo do river head se si profit si oiba yai adai di loss si oiba yai haiba sugumba khara akoi ubo phangani jing si ko ai click taw gare net se kitang khak speed se tap male ado isu sum mayam kana tawr se yana na ko adjust tawr sai ne logi ba kana sing duni 39400 buy ani tawre 39,900 CE sell 38,900 PE buy ko
si lakanda ma nai si yengsi agi maximum profit 2922 agi maximum loss 9573 sigi trade akhone kaidawi lowdine bu somna loss am wanguse ko adubu magi probability of profit 70% oiri ko market se na haise kaino mase mathaklom da ka khatpa matam da ko point ama leijari sidagi hengal khragati makharam da kumthra ko matam da point ama leini ko hairiba point sing su koi draw tawsi ko sidana koi analysis tawba yani sidadi koi pet tawroi ko myam sidadi pet tawroi just Zerodha account leiragadi adum sinabiyo leitraga no open tawbiyo kanagumba Zerodha account anauba open tawgadabu leiragadi ko aigi mating pangbi boina support tawbi boina ko aigi sigi Zerodha account ko aigi su Zerodha ga aiga partnership boy ko adugi reference id do sinaraga open tawbiyo si leire sida ko na aina lawri ba trade sigi ngasa aina draw ma tawbudo line ani siga haidi upper line below line tawra kan draw tawbudo ado koi direct chart mu jengsi bank nifty se leire ko aduga bank nifty se full screen da open tawrake hai ko okay simak leire trade se hojaina lawri se suppose 30 market na 39100 ko the 39400 swai leading the trade se lawre khalase ko 39400 kitanga south hon ji ka drawing nungai na 39405 swai de lawre khalase se green natraga yellow line ohlake sida ain trade lawba mafam do ne yai ko myam question le su hangbiyo ko sida se trade law greba aigi profit mathak lo ka ko da kadai dei profit hodino makham no kuma ko da kadai degi aigi profit hawrak tino yengse ko sai ko ina sida law riba sensible gi sigi recon sigi matungina break even point haibam leiriba break even point se sida lai se 39000 makhada ko makhada 39000 mathak na 39782 hare adu 39800 hare si kre hen na ko makhada na gi 39000 sida lai 30 ga 9000 sida lai sima ai green line thamake ko aduga mathak da su amuka mu 39800 hai hada lai sima lai sima yam na naksila mani husiti natra bank nifty gi move nongmada si candle si achobu sina move tawise kyan ko adungi metik yamna move tawe ko low da 38472 dagina high da 39600 haidi 600 am leire som da 500 maga leire gadi 1100 points pau bank nifty na ko karigum matam da move tawo yawaiba sida koi da u fangi ko sumba candle na masila form tawsila gadi next day da profit ebe fangi dis ko aduga mamagi week ta kamai tawi ga du su ko jengje hujiki se hana hasi hana jingmina gi sigo sida koina pami se market se na sigi manung sida bank nifty se pura whole week se laigraba agi loss oigani yai ko market se sida gi mapan thola gadi agi profit ne ado sida gi maximum profit haibam si yauriba maximum profit 2928 hai riba maximum profit se kadai da karam matam da phangani hai kan na gi si diagram se jengo ba sida sigi diagram se lai se 39000 ko the mathak da 39900 aduga makha da na 38900 market se na makharom na kum dhara ko matam da 38000 ko 900 pigment gare ko khitang south hol lake chiri ko ngai na 38000 900 905 ne 900 ka se de lawro ko si point se khitang sa hon ge ko okay copy paste ho ge thangalo mathak ta na 39000 ka le no se lai hore
drawing han tak thoki se 39700 800 900 39900 this the lay ko sida I mayam da kano se haijege masai ko gi maximum profit haiba amsu lei aduga just profit start tawba amsu lei market sina ko gi sigi kano sigi matungina ai sigi hojik loriba hedging sigi matungina ko masina market se swaidagi horaga ai hojik sida lei sidani loisintra sidagi mathak tamuga khale khalasi makha da mukum thare khalo sigi marak sida sum chala ga sum lei grab ko adudi aigi kano se aigi trade se kari oineba ko loss oine haibne border breakdown that market sida se range sida sum chala ga lei gra di ai se loss oiduni numit kyani no pura whole week ko expiry jogdribo ina friday de low se thursday jogu baw si baw de sida sum chala ga lei ga dei loss oiduni ko adubo kaigumba market sina mathakta kitang ka hagat piraba mathakta kitang hagat pirakpa matam sida adi kadai bo hagalakpa kasagi sidagi hagalaga ko sigi green je makhagi green line masam lei se sidai kitang hangalakpa matam dagi profit horani ba ko aduga mosi green asaubu se green asaubu sidagi mathakta ka khala ba natra green asaubu sidagi si jawra ba adoita de ngasagi maximum 2900 profit to adu oigarani ba sidagi mathakta abo kaning makhai kaje gro ai profit sungen hengala roiba maximum ngasagi 2900 to adu da sum leirani basida ko ai ko myam segi profit ko sain tawroga same makharom da su mu sidagi market se high da gare khalasi ko sidagi market se sumaina makham na kum gare khalasi kuma kuma matam da sigi green macha se si yak jor kuma matam da gi profit so to ba horani aduga green asauba se jawragadi aigi profit se ngasagi maximum profit to jawrani ko aduga sidagi hendokhiba matamda aigi profit to sum hengalakadra hagadi hengaloi aigi maximum profit 2900 to aduda sum leirani aduna sida khona khangdise kaino asaigi sigi drawing sigi matungina green asauba se jawbu jawragadi profit book to thokiba yare ba sum su ko okay adi sigi sida profit book to se expiry day numit oregadi asagi agi maximum profit to fangani ko maximum profit se ngasagi sida expiry day numit oregadi fangani atopa numit sing de sigi mafam ni jaroko matam dadi ai maximum profit to fangoi ko 1000 to 1700 swagi marak sida 500 ki marak swagi sida agi profit so tawgani ko profit so tawropaga adi profit book sum to howi to thopi ba adunu khai best ne profit yamba yamdaba khana si tok thokhala ai komya sir kemfang joge ba oh habiro sir asigi kanoge api green gi achogo boundary line se oh asi market se yawra main kala se aduga amu case agar makha tam chathar raga sigi sane equip zone manu ji sum lai ta gari adu su lo profit sum mang kare oh profit to mangran aduna akoina pamise kaino khodi profit lo pambani natra aduna sigi mathak sida ka khalaga profit se lakhu matam do adu book to hobi aduna 5 best ne profit yamba yamdaba thibiru daba ko profit ase profit ni 1000 oise profit ni 2000 oise profit ni 3000 oise profit ni adu mi loina ahen badi loin pame adu ahen bache loina pambagi mohutta aingom da profit to lakhu la agadi book tok thokpiba aduna khwaidagi best ne hajini ko sagi kogi no oh sir akoi gi kanoda option sana bukan ka koi no auto sell san thambe ye na sa kilo price na hamaga auto sell oh right aku gi si possibly like sidadi yada sidadi yade kaigino de nangi auto sell do ngasagi sidadi koi option buy su tawri sell su tawri ko kaigumba aina option do buy gi do jausilakpa dagi auto sell dok thokare khalasi sell gi do di lei hore khalo pharak ta tuini ko hedging dadi kone lai se kone lowri ba trade to one time de execute to ba the one time de exit to bu ni pamis adi amma kham horoga amma lokthokhi badu la aga di adu dadi kone kano se la ni
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯀꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯅꯦꯀꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯅꯦꯀꯦꯠꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯝꯃꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯖꯣꯜꯂꯣ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯖꯣꯜꯂꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯤꯃꯛꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯅꯪꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯌꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯌꯧꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯧꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯩꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯛꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯕꯤꯕꯦꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯒ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯔꯦꯠ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯥꯎꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯥꯎꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 39,900 ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 38,900 ꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ PEꯒꯤ ꯕꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ 100 ꯄꯣꯏꯟꯠꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯖꯣꯟ ꯌꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯑꯗ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 1000ꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ 1000 ꯑꯁꯣꯝꯗ 100 ꯑꯃ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ 800ꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏꯀꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1000ꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ 100 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯕ ꯃꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ 1000ꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦꯕ ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯁꯄꯣꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 39,000 ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ 39,400 ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯕꯥꯏ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕꯀꯣ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ 39,900 ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 38,900 PEꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯅꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯌꯤꯡꯁꯦ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯔꯛꯏꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ 100 ꯈꯛ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 39,900 ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ 39,800 ꯁꯤꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ 38,900 ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ 39,000 ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯇꯆ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯣꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯍꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯇꯆ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯃꯛꯑꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤ ꯇꯆ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯁꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯖꯣꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯇ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯪꯖꯒꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯨꯅ ꯁꯥꯏꯠꯋꯦꯁ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛ ꯃꯈꯥꯁꯦ ꯀꯥꯈꯤꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯤꯛꯂꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯁꯗꯦ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯜ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕ maximum profit 2,500 ꯑꯗꯨ maximum loss 9,000 ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨ 9,000ꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯗ ꯅꯪꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯤꯅ ꯊ꯭ꯔꯁꯗꯦ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯊ꯭ꯔꯁꯗꯦ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ 9,000 ꯀꯣ 9,000ꯒꯤ ꯂꯣꯁꯇꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯊꯔꯛꯑꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯄꯤꯔꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯊ꯭ꯔꯁꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯄꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯣꯁꯇꯣ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯄꯤꯔꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯤꯔꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯣꯁꯁꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯒꯅ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ 39,400 ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯣꯁꯁꯦ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝꯗ ꯅꯛꯁꯤꯟꯒꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯊ꯭ꯔꯁꯗे ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯟꯗꯦꯗ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ 900 ꯁꯣ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯂꯣꯁꯇ 2,000 ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ
Tuesday da se swaide lai re khalasi Wednesday da aide atopa day da nangi 39400 ngasai nangi nang ne logri ba maximum loss oiga da bu mafam se sida atopa day da except Thursday nataba atopa numit sing da mafam se jausilu butana nangi loss to 9000 gi loss to uba phangoi bana nangi loss to around 2000 gi loss to uba phangani ko adubo Thursday numit se da su morning da natragana khoi pung 13 baro swai da si mafam se leiba matam da nang adu su 2000 3000 muk da ugani ba loss ado kai mai expiry nang sila ba pung ahum gi matung da swai da market se sang sila ba adu na 9000 da nang sila ne profit it loss to sige roy balance sige strategy sige matungina sa at the point sige strategy sige matungina when ATM the later kan 500 out the money kano ga mathakta makha da 500 1000 ki range the later da aduga nga thaki kano ki profit la ka da sina ji ATM de ki 100 minus taro kan da adubo ki mathakta lankhala ki profit la ka ne have ne hai sige strategy hai nate 1000 nate ko mathalom da karak pada nang na lori be at the money se sidagi mathalom da hagalak pada 400 points mathak kara ba adu na profit horane ba 500 points ki mathak da kagra di maximum profit phangane ba makharom da su same ne nang na lori be stock price at the money se sidagi makharom da kum ko matam da 400 points se makharom down da la ba ado da nangi profit show to ba horani 500 points ki makha da kum dhagaragadi nangi maximum profit jawne mathak da car su profit ne makha da kum su profit ne mayai khadang de laibi ga no haiba kone like room du ada sige strategy sige maming ni kai oidin long iron butterfly da long to means buy to go ko buy argini ado sigi strategy se aina khwai da gi hena pam na select tori su kari gi no haragadi akoina market ki trend market ki structure se up oi bajai down oi bajai adai de ko gi sideways da lak bajai ko bajai sumba me ama du gi headache to pura kam da later pura free ne lawra ga thamgro bas lore lawsilaga thamgro som da gi learn to bom thokpa agi analysis to bom thokpa tawraga dum layo sine profit la kan da profit book to thopi karo yare nang call center ki work sir kera doctor wagera ko engineer wagera oining boy oja wagera kai dogen ko okay yani ko Napoleon sa do sige ai kano ni pithale le tan virtual trade to ge ba sa oh yai sige kano je se sa ko gi da haida virtual trade to ba ba kano mafam da yu virtual trade se ama new trade ai nam leiba do do yarangani new ta da ya bro virtual trade se new ta de khangdari new trade hai amadi leibani new ta or masai ada ba kai to ga sa virtual trade to ya sa ai gide sida ne sida hoji noi no sa ai di kana new ta da su ka yenge ba oh ai ne sida kana da sensibun dai direct virtual trade to ba ngara ai ne lawra material su le rangani jeng hange ko to hoji 6616 minus ne ba leiri se ngara ai ne lawra weekly trade se sina madan ge lomina bane ko madan gi hoji 261 muki sang da profit urum gani maga punna kan lomina bani ko aduga sigi trade sina ina morning da low bani ko morning da low trade ni morning da low je hoji 800 ki sang da minus lay low matam khena raga su si plus minus lay se hayang asina market ki up and down gi matung ina magi points la kan da plus minus tum kharam khena rakan ko ye ko kono gi ko amitra jawri bro amitra jawro yawdre man magi sunga trade logi bani kya profit kya mleba hange to buni ko james to tumungi do male in khan bada ajo yawbra ajo su yaw mai do oda confirm oida ro dikhandre ba mai isbut to ba ya mana madan na be ma ju salam da irang lang bani da ya ta de vision trade to idra o event to okay adu madan ngasai koi pung ani makhai da ida dum hedging trade low ya dum khangadi adu da hebetang group ta fajau sila di natra
ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯒꯤ 2:30 PM ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯏꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛꯇꯨꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ओके नत्रगसु अइगोमदा दुम WhatsApp ता टेक्स्ट तौरसु याई को हेजिंग लौबगी को अद अखोय पुन्ना दुम लौमिना बजाई हेजिंग याई को म्याम अद क्वेश्चन हंगनिंगबा कना कना लेरिगे लोय यानरबो क्वेश्चन का हंगोगे ओ बिरो क्वेश्चन जे सिगी लोग ट्रेस दुम कोइना पैसा दि खितंग चावनो थादरगा ओजा तिनजि लोय तौरि जुजा सिलेजा कोई नदी किना तंबोय न तंबसु ओरे खरा जतु पॉलिसी ट्रांग को रिक्स साइज का जो रिक्स होय दो ने मन 5 बोट बद सा कांदा मागी मथक 500 बखादा 500 पीरिजे 300 का तेंजल लब पैसा को पी मा पैसा ओ टेंशन हंड्रेड सिदा सुम लौबो याई हाइदि से 500 रेंज साइज बैंक निफ्टी दा कछु चावबो नतेबो कगिनो है कदी बैंक निफ्टी ना नोंगमदा 500 स्टे मूव तौबो सुम ngame ngambasida amuk sara koina amuk thuna koina trusted ngai da vida hoi ngai da vida koina sigi marksida 300 sawa da mai vida nongala ga dinum mai profit khadim so ya ni kesu kai de su profit khadim thorokan hoi ama siju export da te ya de amuk su amoyan na pasa se nonga ni da dum low mo ja mi shang si no nongala ga hoi adu ta jo khoto ji fat masa da khara ngai ra ni lising sate sani bang la pa di dum kojo ngai ning me do ni singa ma successful hoi atu na tidang tiena dum no mo 5 lot di no mo singa ni ai ko padam song thor sa to ko jai ino kanona prem na august na ta august ai nai prem ga august ka se munga wei khojen wa ya prem na se myam sin ni ko koi ngasai sida 500 difference pi gi bdo 500 difference pi bai mu to ja khoina sida range kitang handalak ko suppose ai gi 300 se 400 ta haira se ko 400 out the money set pa ko duga sida su 400 out the money set to khoina 400 out the money hai di ai ngasai gi risk to handarak pani na ai gi reward handarai ko 1779 handarai okay simi jare ko ma'am अदुगो मु प्रेम नंग पामिसे सिगी क्वांटिटी से एदि कोई लोट्स मैचिंग दो 5 ते लाए खलसे सेंसिबल याम नुमाइ से सिनि को अदुने ने सेंसिबल यूज तविस एदि जीरोधा दा सुदुम तौबो याय अदु जीरोधा दा न खोनि एंट्री लोम दा लो गिरगा सेंसिबल को 5 यंगो 5 लोस दै न चंगा गदि वीक अमगी अइना दुम आइदि 8000 मे आदि लोबो यारने इरिक्सु साइगी रेंज तो 300 की 300 मथक ते हाइगलक बद आइगी प्रॉफिट शो तौरनी 400 हाइर करबा मतुंग दा आई करी ओरने आइगी मैक्सिमम प्रॉफिट लाखरनी को स्माइना अदो हाइरिबा सिगी 5 लोट से सी लौगे हाइगदे इन दका ओइदो से लाख अहुम को 3.1 एल सम की दका ओइ हेको यानी को मैम अदो कईगुम मतम दा खोइन उबो मतम दने अखोगी सीनियर सिंह हाई तारे 9000 की क्वांटिटी द ट्रेड लौबो मी लैब को हेजिंग द 9000 क्वांटिटी द मा द ट्रेड लौगदि 25 तो 25 डिवाइड आउट होदि 360 नि मा लौरिबो लोड से नत्रा 360 अदो 360 सिद इनटू खोगी लोड अमद 2000 की हिसाब त पारगा चलो 2000 तक लोड से 360 2000 के हिसाब से पारगा चलगदि 7 लाख से 20000 ने वीक अमगी प्रॉफिट लाख तिसिको अदु सुमाइना कोने लोड से याम चाउना थादरक पंगमगदि अइना ngasi से ट्रेड लौरमगा नोंगानबगा दुम आइगी प्रॉफिट तो लाख अनि हुम सो तौरमदि आई एग्जिट दुम तौथोप जाय नत्रा आइको एग्जिट दुम तौथोप जाय नोंमनि नि लेरगा ला अनि हुम ला से एग्जिट दुम तौथोप जाय को पूरा वीक मंगाइरुद्रसु अइना हाइनिंग से कइना खादा अइना सिंगल लोट त हेजिंग तौबो मतम ददि अइना 1000 जौबो मतम द आइगी प्रॉफिट से यामद्रे ने खल्लेबै खल्लिको अदुबो आइगी लोट मसिंग दु जामको मतम ददि को आइगी प्रॉफिट से 1000 खतंग फंगको मतम द को
1000 खतंग फंगखो मतमदा सी लाख 3,30,000 दुम जावे अदुदि असाइगे सिंगल लोट आइना 700 फंगबा मतमदा आइना 700 फंगबा मतमदा आइगे ट्रेड आइना एग्जिट तौनिंगी दबदो आइगी लोट मसिंग जामको मतमददि को 700 खतंग लोट अमदा 700 खतंग फंगागसु लाख अनि मखाइ ने सोय मतमददि यारे न वीक अमदा अनि मखाइ फंगदि यारे न एग्जिट तौरकनि सियोर हेको अदुना सिगी स्टेज बाउ जौरके हायगदि अखोइना दका ओरिसि करिनो हायगदि नंबर 1 दा लाइव द डायरेक्ट कोइना कोइ ट्रेड तौबको हायदि ट्रेड तौरकांदा आई कॉन्फिडेंस पुरकनबो होनबो थाजेबदो हिंदी दगा मने विश्वास का हायबदो हायदि सिगी हेड से लौ मतमदा सिगी ट्रेड से आई तौबो मतमदा प्रॉफिट से सोइदना फंगे हायबगी थाजेबसे पुरकनबो होनबो मसंगी बहाना सही अमसे पूरा सिदा खोने प्रैक्टिस तौरबो मतुंगदा को ओके सी ओइदे आई यारे आई पैसा से खरे हेना थादरगे हाय कांदा लोड मसिंग खरे हेंगत पे याय अदाने दम आई फन लेरकपई मतुंग इन लोड मसिंग हेंगल लगा दम सखरगा सिगी ट्रेड से फजना दम लाइफ टाइम होइना तौबो याय ये कोम्या सी ट्रेड से तौना आई साइड आई तोंगान ब थबुक से तौबो दम याय ओजा ओइगेरा नत्रा पुलिस ओइगेरा करी ओइगेनो लोइनमक ओके यानरबो मैम क्वेश्चन लेनरिब्रो ओ मी फनामी अटेंड तौर तामे मानदन ओ अजिकी मार्केट से कोगुम सा अजिकी मनुदा आई हिसाब द मसी जे कनो हाइजो हाइगलक तो मानजे हाइजो तो मसी साइवेस तुम तो माले हैना मरकता मसी जे आइना सा टोकटोके हैब द अदुम लाइरिबा आई अदु कैसुबुदी प्रॉब्लम ले पैसा दो यामना मांगाउ दुंगा सिदा कथके हैरसु दुम आई टोकटोके सु दुम अदु कैसु काबे लेते नतरसा लेते एनी टाइम द नै एग्जिट तौबो याय को अदो सी की ट्रेड से आइना नो द तौलिसे रिस्क रिवार्ड रेशियो द 1:2 द ट्रेड तौहनिंगे बसी ट्रेड से आइना लॉस ओरको मत 1000 बु लॉस ओरगदे आई टोकटोकपा को आइदि थ्रसे नुमित की वरी नै हाइजे को अतै नुमित दि 1000 लॉस ओबदे सुम थमो कैसु गाइदे को अदुगा एनी डे द 2000 की मया द प्रॉफिट से लाखपा अदुसु एग्जिट तौथोपा जाय को ट्रस्ट जे नुमित द करिगुंबा लॉस सुम मोइसलक तारगदि अदु आइना मखाताना कैंसिल तौकुना अदुना खुदोंग चाम ओइगदोइ नंदा हो हो अदुना खुदोंग चादोइने अदुसु आइना येंगदु द कइनो आई होजि लैरिबा मार्केट तो आई मैक्सिमम लॉस के पॉइंट मनाक स्वाइदे लैब्र येंबिउ स्वाइदे लैरगदि को आई कैंसिल तौथोपा याय हाइदि तौथोपा यारे एग्जिट तौथोपा यारे अदु सिसिदगी सपोज आइना खलगे होजिगे सिदे लैरिसे ngahak लेदि स्वाइबो हाइगलक्तुबो माले गाइना खनबा नत्रगा सोम हाइथरक्तुबो माले गाइना खनबा मार्केट के ट्रेंड से जो सुम ट्रेड तौ खान सर होम दिखांगै नत्रा सि लैरगदि ngahak तुम जेंगा सु कैसु काइदे अदु मार्केट से सुम हाइथरगा सिदे सुम नक्सिलेबो एक्सपायरी ओसिलक्तुरेबो अदु होरन सिदे एक्सपायरी ओसिंगदि आइदि मैक्सिमम लॉस ने लाक्तु नत्रा सि सुम हाइथरगदि आइ कदा वइदनो लॉस तो आइना पुबो थांग ngamba आइगी रिस्क तो ओरिंगै दुदा एग्जिट तौथोपिबो अदुना बेस्ट अदु सिदा मसु लैको थामदा कोना ट्रेड मरी नि फंगिसे वीक मरी को वीक मरी सिदा ट्रेड अमा फेल ओइगले खलो दो ट्रेड अहुम बौदी सक्सेस ओइगनि बिसोने हजि फाउदा कोने लौरैबा ट्रेड से फेल अम तो ओइदरी को अदु कोइ खरा मना कैदोगे कांदा नफुदा इसाने आता फेल ओहनबसु यावे को करिगना प्रॉफिट तो पामदरी हैना 1000 प्रॉफिट से पामदबई 1700 प्रॉफिट जो बियो 2000 प्रॉफिट पामदबई को आदि नसाई आइदि जस्ट सिदा मैम न खंगदिस आइसे हजिक लर्निंग मतम ने लर्निंग की फेज ते लैरी हाइबसे कॉपीरोइदब लर्निंग की फेज ते लैरी बनिना जा आइगी इन लाइदो कनो आइगी फोकस तो अर्निंग द नतेब लर्निंग द आइगी फोकस से पीगदबने हाइसे कॉपीरोइदबने को 1000 खतंग होइसु इवन बिलो 1000 800 700 900 को ओइरगसु को मसागी मार्केट की मौंग सिगी जे कांदा सिदि स्वाइदा प्रॉफिट बुक तौथोसिरा हाइबसे सट खनरगा बुक सट तौथोपा लॉस ओहनदबो को द हाइरिबा मयाम जे अखोइ इसा इटोम नंग तौगदब नते को पुंग 9 मिनिट
ꯍꯥꯏꯗꯤ 8:30 ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯣ 2:30 ꯐꯥꯎ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯦꯕꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩ ꯃꯔꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯨꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯋꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯋꯥꯁꯔꯨꯝ ꯆꯪꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯖꯤꯡ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 8:30 to 2:30 ꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯂꯤꯡꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ सर अदुगा कनो के हजिके सनाइल प्लस लिंक तो अदो सर कनो अखोगी ग्रुप अमा आई विवेक ने सर विवेक हाइबिरो अखोई ग्रुप तो अदुम शेयर तौबने अदो कनो अदो सु कितंग शेयर तौबिरो हैना हाइगेना आइदि अखोइदो क्लासेस ले मतमदि अदुम लेबे अखोइगुम ऑफ पीरियड लेबगुम नत्रगा कनोगुम ब्रेक लेबे मतमदि अदुम कनो क्लासेस अदुम साक यागत सिद्ध लेरेको सिद्धंगरा आई शेयर तौरंगनी इन खनबदा नेट से फजन सारे ngarang di class to sum ai su pra yaw mo nang dali ba सिद्ध सिन पीएम की लेरेदना सिद्ध लेरेता 8:30 to 2:30 PM 2nd September को सिगी लिंक से सब मानने को 2nd September से 3rd September से अदम सिगी लिंक से नोइना नगी WhatsApp ता कइदा सेव तौसिलगा थमगा अदम जॉइन तौरसु याय हाइरिबे मतम सिसिदा हेको Okay. Sana ama MU da GRF kanyang PSC tawba ma kan taw Straddle gido kamai tawgra ya Amitras hojima ine question hangudama khumakte yaudaba male ko ngasai di yaurambane first morning da kanada leibane university da kanada Shillong da geography da मागी PhD तौरीबने GRF फाउर मतुंग को मादो मासु सुम फ्री टाइम दने माने चंगसिलगा सिसुम लो थमिसि सिलो थमंबा देदि मॉर्निंग द मार्केट ओपनिंग यावरंबा मार्केट ओपनिंग द मु प्रॉफिट त लामगा दे बुक तौथुकबा को लामद्रगन थमंबा दे माने सने सुम लर्न तौबा होरिसे को हजिमा PhD तौबा सही हुम सुरे सही मंगा चंगे खलसि PhD लोइसिलकपा मतुंग द मा experience for am lairani ba kano sida adai di mo hayeng ma kano tawraga ko gi PhD ga loisilaga la kan da di GRF direct la ko ni na ma gi chances so jang wang na try university da kai da dum phangi ba gi ma da ma gi la ka da riba income salary mayam do side ta ma stock to fa na hayda di ko somna class su lo ni somna tha da ni pura nei bai wari ni ada aina haini je kai na kan da tamba yari ngai matam sida yari ba khai tamsil hawo अदुगा पुन्ना खंगौसे खंमिन हौसे हाय को द मैम लोसिलसि रो असिगी अदुदि होगी ngasiगी discussion से कनागुंबा हौबदे या हौदबा नत्रगना कनो तौब लैरगसु आइदि अमुक मु हल्लगा मसाई हागिबा मयामदो काउगिबसु यावि नत्रा अदु हल्लगा तानिंग बखोप लैरगसु YouTube ते available ओइबनी को